Chamgei chamanikab Jehovah. Otogotin rani asikobit kinetkei akobo lesson nebo wikini nebo mwisho eng quarter-ini. Kotom ketestai ameche aborwok kiboitinik chemi koboto. Ameche eng ane kekurenon Evelyn Torus. Ameche atach kiboitiot nerubei. Ami ane andou amwae akobo lesson tugul nemwae kolen Igen Jehovah. Ak amite Sabato koskoleny ak Jumapili. Nebo Jumapili komwae kolen kursetab kakenisiet. Atache chito nerube sikomwage. Ilasu Jehovah ak amwae kongoi kora amu betuni ak wikini. Kimi lesson nebo let nebo quarter-ini sikobit keit lesson age nenyone. Komeche atach ak akwek tugul eng tokwek kongakwek chokase ng'olyondoni. Ami kebeberta nebo Jumatatu ak kwoeng kasi neng'olole akolen kalyet nebo lakwet nekakiluge. Kebeberta nebo kwoeng kasi komwoe kole keib ratutik chebo pek. Ko eng kwenutab tuguchu oeng ng'olole akobo atindiot nebo lagokab Israel. Otogotin akwek tugul. King'olole akobo kanetisietab kakenisiet ko eng kosomok kasi kemite tugul kemwoe kelen kikenisi eng kamung'etab Sabato nebo Jehovah. Yekimi Sabato nebo Jehovah kemi kikanyi Sabato nenyone. Kainaikchu ko Stephen Aramaru, otogotin ketebi tugul eng kosomok kasi. Kongoi mising ko kekurenon Lilian Maswai. Ko amite eng betutab kwang'wan kasi ak Samaria nebo betut ko anendet no samwoiwok ale kitou wikit nenyone lesson neune. Ko kiwang'u lesson ini nebo eng quarter nekokebe eng kitabutab Zaburi kolen ako bitu boiboiyet karon. Ko chamanikab Jehovah kitochok ako kongoi mising kakweket cheokere akoyoptoi akomwoitoi akeng'olole ng'olyondoni amu bitu boiboiyet karon. Kongoi mising. Kaoro ole maki tugul mami arap Pastor Ng'etich Chemagar lakini kimite tugul koboto inendet wikit nerube. Kokotom ketestai ko ongesa kamuktaindet Jehovah nesobe koigeny. Kiweku kongoi Jehovah nenyo ak itororin amu imie. Kongoi koindoiwech kingetou lesson nebo tienwogikab kalasunet akoi rani nekimite quarter nebo 13. Kokoitebi kobotech koinetech kokenai tugun chechang. Ako yekitesetai kiwang'u eng betutab rani Jehovah nenyo kesomin asikobit itebi kobotech. Enyitetab mirmirieng'ung boisienech asikobit keitchi biikuk akoek cheteche ng'olyondeng'ung amu kisoe ak kilosun eng kainet nebo Jesu ne Etindenyo. Amen. Kongoi mising eng kasubik tugul chukokebe tugul kibagenge kong'ete kingetou kitabutab tienwogikab kalasunoik. Ko kinetkei tuguk chechang nebo kwong'ut. Ako kimi rani climax nemwoe kolen Igen Jehovah. Eng tienwogik tugul chekoketienonu ak kinetigei akobo atebetab Jehovah ko nebo rani kolen Igen Jehovah ko kinetkei tugun chechang mising. Ko somanetab wikini kenyorchini kitabutab tienwogikab kalasunoik 27 kaitet 14, Romanik 8 kaitet 18. Ngitinye kalamit isir chotok amu mi alake chemakoi kisoman lakini sisomanchigei. Romanik 8 kaitet 18 akoi 25, tienwogikab kalasunet 131. Mathayo 18 kaitet 3, tienwogikab kalasunoik 126. Tienwogikab kalasunoik 92 ak Mariko 16 kaitet 1 akoi 8 ak Petero nebo 2 1 kaitet 19. Ng'aliotab metit komwoe kolen kenyorchini kitabutab tienwogikab kalasunoik 27 kaitet 14 nemwoe notok kolen Igen Jehovah imitu. Ingonyikanit muguleldong'ung Igen Jehovah. Ngaketchi
Igen Jehovah kimitu eng konyikanit muguleldong'ung. Igen Jehovah. Kiigen Jehovah ko magat keyai ne? Kalya kurgani kole igen Jehovah. Kamwawech ne? Inetech ne? Mitei Bible kurgotik chechang chekimuchi kinetech akobo kakenisiet. Agenge eng kurgotik chotok ko kimwochin Jesu alamalaikchik somok chekilenjin oripse koboto ingen tugul ya kiwendi Jesu kosoe akobo meenyi eng Getsemane. Notok kenyorchi kitabutab Mathayo, kolechi oripse koboto kingwo Jesu ipkosa kikemut kasubuikchik somok akonakta kitikin apkosa, kokilechi icheket chikikang'et somok kolechi oripse koboto akosa. Kokingowek ole kimi kasubik akonyor icheket koruitos kolenji Petero, momuchi oripse koboto akot sait agenge? Akomwa kole oripse akosae simochut yomset. Ng'oliotab metit kokakesoman, kochichech kesich muitaet, nyiganatet, akimong'u kimnatetab Jehova eng kasarwekchik chekikotet inegei. Rani kemi kakemwa salukini kimi climax nebo lesson nekokinetkei. Eng quartait tugul kokokinetkei tuguk chechang nea, kokinyoru rutoito nebo Kiptamirmir. Kokinetkei tuguk chechang mising. Kokinetkei naet nebo kondit eng taitab yaindet netoror, laitoriat ak kirwokindet nebo iman, boiboinwek chebo katiaget nebo Jehovahnatet, nyoetab kat ak sarunet, kasarwekab kakoitoetabkei ak arogenet ak rirek, kayamisutik chetororen chebo Jehovah nebo koigeny ak kakenisiet nebo saetab Jehovah nebo ng'ony komugul nemaikesugei. Ko tugucho tugul kityo chekatachan ko tuguk chekokinetkei eng quartait tugul. Nebo let anyun ko nito bo kamanut nemwoe kole igen Jehovah. Kigen Jehovah ko makurset nebo buch ak nematinye kamang'unet nebo kasartab chi. Nekata notok kigen Jehovah ko boisiet nenyitat kamang'unet ak kayanet. Kamang'unet ak kayanet nekiking'ang'wech eng boisionik. Kigen Jehovah kowole koskoleng'usiek cheyachen eng kakenisiet nebo karon. Yakeru chito kemboi ko mara komi kaimutik chechang mising, lakini ing'ete karon koibaibai koib karon nemie neibu tuguk chelelachen. Kigenis konetech kole makitinye control. Kele kigenis ko kiy neigeni kwai chito age, koboru kole makitinye control acheket eng tuguk chotok kigeni. Tienwogikab kalasunet 30:5 komwoe kolen tepchei neregekchik nematya, ichuldos chametab kamuktaindet netoror eng sobetab chi mi rirek kemout. Ako bitu boiboiyet karon. Inetech kurgani kenai kele nyalilwogik chekimuchi kenyoru ya kigenisiei kobo muda nekitikin mising. Bo muda nebo kidogo nyone egonet nebo boiboiyet yemakomi kembout kokeny, komakomi rirek. Notok koboru kole bo iman Jehovah, ribe kayamisutikchik akomie. Ngomwa kole ami koboten akot cheibune cheuen ak ibune cheikere ile kakoimenit mising, konyone egonet neibune boiboiyet. Ikimiti mugulelwekyok koboto kamang'unet nelel ak kalyet. Ichichech keboisie eng kimnatet keibu ratutik beek chebo rurutik chechang kobun ortinwekab kiyoknatet. Yekigeni Jehovah anyun komelen kele keteb ng'ony kityo, ako kibendi keyoe boisionik chekikokonech Jehovah. Asikobit yekait betunoto bo nyonunetab Jeiso, ketinye rurutik chekikeyai ak keipchini kale
kikorurio beek, mokotin biik chekesei. Igen Jehovah ko makoi indaech tewernatet, ako tun kinyoru melekto neo amu Kiptayat. Koyanat eng kayamisutik tugul. Chotok tugul mi kurgotik chemi yo chameche sisomanchigei tienwokikab kalasunoik 37, koitet 7 akoi 11. Chesirotin eng yotok chekakamwa eng tai kora. Ko kitesetai kora ngot komi chi nemuchi komwa kiy eng yo kotomo awe Jumapili, komuchi kotes. Ko ngomami atesetai eng Jumapili nemwoe kolen kursetab kakenisiet. Agetyini ng'oliotab metit nekakasoman atau nekamwoe kolen mi tienwokikab kalasunet 27 koitet 14. Namwoe kolen Igen Jehovah kimitu ingonyikanit muguleldong'ung Igen Jehovah. Mi tuguk chechang na chekingen eng sobenyo kele kikenishei. Ngap kikeni ku nguno kikole beek ak kiken korurio. Arawek ata chonyemo bee ole imenye chito ngap ikenishei arawek 10 ikeni, ikol ingwek iken kobityo. Iwe sukul keyai exam ikeni koit exam. Ngebe ku sipitali mi lainda ikenishei kokerin daktari. Anan iwe ku kewe benki ikenishei kora kekonin tukun. Anan iwe barabara ak biken karit. Ko mising sobet nekitinye ko mising ko kikenishe. Tuguk chechang chekiyoe konetech kakenisiet ak kokonech notok. Yekikenishei kokonech muitaet. Amu kimuchi mising kebwat kechirchiren ak keimgei yekikenishei, lakini une kakenishenyo? Une? Biik chechang ngachek ko ngap kemoche tuguk koagis eng haraka. Kimeche tuguk ak kemeche nguno. Makoi kikol beek ak kekes mutai. Ne neyooksei ya makikenishe? Ya makikenishe eng tuguk chekimache. Mi biik chechang chekimuchi kinetegei chekimi Bible, chekimukotinye muitaet. Ako ne nekiyaak? Kimuchi kinetegei ku Moses, kimuchi kinetegei ku Abraham. Biik chekimaimuch kokenis anan komuita amu yekikenishei kesiche muitaet eng sobonwekchok. Kikere kele kinyoru kerkong'etab kong ngomakikenishe. Akobwanjine tuguk chemamiachen yemakikenishei. Ngesoman eng tienwokikab kalasunoik 37 koitet 7 aketilde eng yotok kolen imuny Kamuktaindet netoror ak igen inendet. Imuny eng Kamuktaindet netoror ak igen inendet eng muitaet. Ameny konyiten chi neberuri eng orenyi, chito neisuldae ng'alset. Mete nereknatet ak iistoegei neregek cheng'wonen. Ameimegei amu ibu noto yaityet, amu kiwang'u cheyae yaityo akoname emet cheigeni Kamuktaindet netoror. Kaleyo mwae kurgana kole ibu boiboiyet kakenisietab Jehovah. Kakenisiet kekenishei kekochini Jehovah boroindo kobois eng sobenyo akowalech mising. Amu muitaet yekitinye kakenisiet koteb in the process kikenishei keteche muitaet ak kekochini boroindo Jehovah kobois eng oritinyo. Amu kingen kele ngikenishei makotinye kimnon age tugul amu yekikenishei ketinye kamang'unet kele kinyoru kit nekikeni. Eng tienwokikab kalasunoik 40 koitet 1 kolen kiyogen mising Kamuktaindet netoror ak kiyepchoit kokas rirekchu. Ko ngetilde kora eng tienwokikab kalasunet 69 koitet 6 komwae kolen Kiptayat Kamuktaindet netoror nebo lugosiek. Amat kolilongso cheikenin amu ane Kamuktaindet nebo Israel. Amat koteweris akobo ane icheket cheikenin. Atilde eng yotok kora awe Galatiek. Amu kikeni kamang'unet nebo imanda eng kabuset netilil. Ameche isomanchigei kora eng kurget nekang'et eng yo Romanik 8
kaite 18 agoi 25. Ng'olyo nekiboisie eng kurgotik chotok tugul ko muitaet. Muitaet ko kakoitoetabgei nenyo neo nebo keesho kikochigei kaiweisiet neberberi bich, neberberi muguleldo kele eng orni anan nekile komagoi kosorwech Jehovah. Kigen Jehovah kosire kakenisiet kityo. Nito ko emosto akobo Jehovah nebunu muguleldo. Yaikenishei, yaikeni kiy nekararan mising kou ne muguleldong'ung. Angen ale itinye kakaset neo mising yaikeni iwe ngele imeche iwe tuwon anan imeche iwe ano emet netom iwendi akikeni komekere koite iiti betusiek. Ko kayamiset nebo kwong'ut netya kingen kele kikeni Jeiso nenyone komutech. Nga kibune cheuen anan kenyoru nyalilwogik chemi ng'onyuni ko ngemuite akikenishe akingen kit nekikeni kengen kele eche karon amakomi kembout kokeny nemakomi rirek amakomi tugun chetikoimech kokeny kokonech kakasetabgei notok mising. Kayamiset nebo kwong'ut notok. Olatugul kekurech kebe baornatet. Notok komi boisionik. Asomani yotok notok komi boisionik 1 agoi 8 eng tetutietab sarunet. Netuni kesunegei yaet nelel. Yaonatak lel eng let ko kit nekikeni kasuldaet nebo let nebo kwong'ut. Notok ko nebo sarunenyo yenyo Jeiso nyokomutech. Kikeni ako kingen kele ma eng buch. Meetab Kristo ak ng'etienyi eng nyonunenyi nebo tai kotononjindoindenyo nebo nyonunet nebo oeng. Ne tuguk tebutiet as nebo let nguno ko kale ne tuguk cheikeni nguno kobun Jehovah. Ne sait much koisa ako ikeni Jehovah kowalun. Kinetitoigei ano? Kigen eng kayanet ak eng kamang'unet mising yetom konyo kit nekesochini. Ngotko kisaa kenyisiek ak kenyisiek koagis tugun eng sobeng'ung ko tos itumtumo kayaneng'ung? Tos taitinye kamang'unet ak muitaet igen Jehovah neng'ung koyaun tuguk chekisaa? Kakenisiet ko ma kit nenyumnyum mising. In the process ko ngap komi ng'wonindo nekebune yekikeni tuguk kowalwech, yekikeni Jehovah kesoe koyaiwech kit nekimoche. Ko tos kitoptopeni? Tos ngoit tugun cheinachech eng yo ketoptopen akoibei koristo kebwat kele kikigen mising aketil shortcut keyai tuguk chekimoche achegei? Iyan Jehovah yeikenishei sikokonin kamang'unet. Sich kamang'unet ak kalyet ingen ile Jehovah komaiberberi biikchik. Jehovah kosuldoi kayamusutikchik. Jehovah ko ma chito. Ngoberurok Jehovah yeokenishei. Tos mi chi netinye tebut? Ya kameche akon atindiot kitikin eng yo valen eng kanetisieng'ung. Kale kikany Jehovah, kale angon kokakei ikany inye amu eng iman koi kosuldae ng'oliotab kawekenyi bakei nebo oeng konyo komutech. Kangong'alal Lesson eng yo komwa kole kakenisietab Jehovah ko makei buch, makei nemamitei nematinye kamang'unet amu tindoi kamang'unet eng iman. Ameche kiyonye atindiot agenge nekibit eng komasta nebo Mombasa nekiakas komwowo chorwa nekale in fact akot kikase taarifa, kikas eng taarifa atya nyokomwowo amu kimakase ane taarifa ko nyalen akas atindiondoni ko atindiot nebo iman ako nekibo kakenisiet. Kale kibit kobo koryondo ne kimokotindoi amitwogik eng konyi. Kale kopetye kabisa kakwo kocheng'at amitwogik ko ngap kole ngowek konyone gaa komami amitwogik akomi lagok chemeche kwomis chemengechen. Kopetyi kole shabaene lagochu. Ko kakile kikorkot koik ama. Koik konde beek ama.
kokorkot kou yo meche ikwany imyet konyit koi kabisa konde kabisa kou yo kende viasik konyi maat ako lolchi maat kabisa kolal maat kabisa kochamukan beek kabisa akole lo ngikany amitwogichu koskoling keng'etin kikany amitwogik kong'etin kolal maat kabisa iwokyin maat iwokyi maat lagocho iwokyi maat koba saishek ko ngakesiru eng kichiket kole kekase kele ngotokouch tom kong'etin tom koruryo ngate kilolchi maat ipkoek kemboi kwen ipkoruyo lagok ipkimakon agenge koruyo koech amu maruryo amitwogik chu kikonyi ako kinden nebo mama nebo lagok kongen kole marurtos amitwogik chu kikonyi kibuch nemabitu kimutai mami kamang'unet eng kakenisioni laldos bechu mi koi kou atkonye lakini kanyishe lagochu akonganane mama ale manyoru lagochu amu amitwogik chu ko kiek kakenisietab lagochu akikanyishe ko kakenishet nebo buch nemami kamang'unet chang kakenisosiek kikonyi eng urerietab asista kikonyi tuguk chematinye kamang'unet eng achek kimong'u tugul ng'isiat mokornondit kelen yetun kakiku mokore yetun kakilya yetun kabit ne keyai ne kikonyi tuguk chemakone kamang'unet eng betusiek chemite tai lakini kakenyisiet nekikonyi Jeiso nekikonyi Jehovah eng tililindo ak isubi ortinwek ekosiek tugul komapuch angot ndakibune uinwek cheu ne komakergeitu ak lagocho kikany koek ipkoruyo buch amatokonyor akot eng mutai ngong'etos korok mami kiy nekame kora lakini kosoleng'ut nebo nyalilda nekekas komwoe bukoit nekale wale kosoleng'usiek chok chebo nyalilwogik chebo uinwek koyoe tugul koek kokwengta eng karonet agenge yekikanyishe eng kakenisiet nebo iman keeku biik chekiyoni atepto nekiyoni kesich tilyandit nemi ak Jehova yekikanyishei ko eng iman komakoek buch kakenishenyo akoi tun kiro Jeiso aketoroch kokakeiku katirtirik kanoto nekameche ates. Amen. Kongoi missing. Atache mwalimuyon nerube. Kongoi missing eng kanetisiet netai nekaitou. Kongoi ba amu kaiborwech ile mi kasarta nenyolu kekenishe. Ko kebeberta nebo Jumatatu ketesetai ng'olyon nekitou nemwoe kole eng kalyet nebo lakwet nekakiluge. Tienwokikab kalasunet 131 ko kurgotik somok kityo. Kang'alal Daudi eng kurgotik somok akobo tilyandit nebo kalyet nekimokchinigei achek tugul. Amu eng kasar age tugul nekisobe komutech tuguk chechang chenyikisen eng sobonwekyok. Ko kamwa ng'alechu eng kurgotik somok kityo 131 nenwach. Kale malasegei muguleldonyu Jehova anan kotororgei konyekyuk anan ae tuguk cheechen anan ko tuguk chematokchingei. Iman kiagaskei kou lakwet nekimetoe kinetab kamet. U sobondanyu lakwet kakiluge. Israel imong'u Jehova koboch ra akoi koikeny. Kurgoticho somok ko kurgotik chenyikisen amu kang'alale akobo Daudi. Sirindet ko Daudi. Inendet kokikur Daudi kokakecheng werikab Jesse kecheng'e laitoriat nebo Israel kamu kakoisto Jehova ako makoyoni Jesse in laitoriat nekile Saulo. Kole Jehova ameche lakwet kobo murenik chekibo kotab kap Jesse kecheng'e komakinyor chekikile imuchi koek laitoriat. Kotkele boiyot mi werit nyu nemining neyoki nego ako mi kewanin yun. Kayaketab nego chebo Daudi ko kiyai Daudi koming'ingei eng sobenyi age tugul. Chi age tugul nemestowo ing'ololjini tiong'ik anan ing'ololjini nego anan ko tuga.
Ko eng kasar age tugul ing'ololjini tiong'ik chotok ko matanyumnyum inerekyin iman amu kamasta komasin kwo kimasi. Inerechi kot konyitin kot iming'ingei kokeny. Ibiker ile to anerekyin ine age. Ango makaswo ng'al kechirechu. Angamwochi alechi wekeng yu makase. Kot ibirtegei, ko sait nekaibirtegei italaitu konyo kalyet. Amu kakoistogei chitondi nekami orit. Ko nakanyokomwa Daudi kole malasegei. Amu kang'et Jehovah kotwa muguleldo nebo chitondit neitororigei akokochi kalyet nebo muguleldo nekoil. Ko ngoil kocheng Jehovah koek inendet laitoriat amu kiingen Jehovah kole chi nekechougei ako chi nekalaskei kobuti mutai. Makoi testai. Konam Jehovah Daudi akoming'ine inendet ing ripset ko mestowot nebo nego. Ongen ole akwek tugul chi ne mestowot nebo nego ibirtoigei, ibirtoi borto, ibirtoi kabwatutik. Ako kimi ong'atet nekikiribe suik. Imuchi komong suiyot ing timin, igere tai, igere katam, igere tai olin, igere let. Neiboru ole megere kebeberta agenge. Kabwatutik ko lasima koyotokis sikobit iger bunyot ile mang'unono. Nito nekayai Daudi eng oretab muguleldonyi koil kokur Jehovah akolech iegu laitoriat. Iman kitoror laitoriat Daudi. Kokochi Jehovah kimnotet ak sharit kondochi Israel. Ipkobargei korok, kabargei ak Goliath chembositab chi ak Filistik. Eng koita agenge ipkocheng koik 4 chekibo oino chekikakoil beek ipkororonitu. Akoboisie koita agenge nekindochi Jehovah. Akokwer kundit nebo metit nebo sobet. Ako kibut laitoriandana in asikarindonotok Goliath akeon Filistik chekibunik. Kowek Daudi ing muguleldonyi komatokotororgei. Kotienjini anyun kole malasegei eng muguleldonyu Jehovah. Ako materori konyekchuk amu kinam rotwetab chok ak kotil Goliath metit tiache mosi nebo chi. Malole kiib saishek atal kotile metit katit. Ako terter. Nikitalasegei muguleldonyi koil muguleldonyi. Ngisoman eng Samuel netai 24 koitet 6. Komwoe kole eng kasarta age tugul ko kiming'ingei Daudi eng kayanenyi. Ko kingakoming'ingei eng taitab Jehovah eng ripset nekiribe nego koming'ingei kou lakwet. Kiib atindiotab lakwet ak kamet. Ongen chepyosok tugul ak kwonyik tugul chetindoi lagok kele yetoko igui lakwet anan korerie lakwet eng kamet eng kasarta age tugul eng kenyisiek cho tugul. Ko nguno lakwet nemi tegetab kamet kotindoi kalyet. Amu ingen kole yekere kamet kokere kondanyi nebo kamet. Suno kaboisie konyek sikotobeni kamet eng muguleldo nekoil. Ko lakwet kotindoi kalyet. Kanyokomwa Daudi kole malasegei kamuktoindet. Ako matorori ak konyekchuk chekokere yoityo. Amu ikere konyekab Daudi kokiker kwondab Uria. Kole Jehovah kinyoiwo kat. Kiiste konyekchuk chekikere yoityo. Kaikono kalyet nebo muguleldo. Nebo konyek, nebo kabwatet, nebo kajaunetab kei, nebo muguleldo, ak kair iiste kimnotet nekiotindoi. Akainyoiwo kat eng kirwogikyuk. Chekiayai alel alelun. Ko nakaboisie kokale boisie eng sirani kokamwa tilyandit nenyinet inegei. Komwoe Kingereza kole kakiboisie first person.
karir kole Jehovah ane ko ngomwa kole kamuktindet ko karir eng muguleldo kale muguleldo nyu kamuktindet komakotororigei konyekyuk kamuktindet itoreto sikobit malaskei akomwa kole Jehovah ingen muguleldo nyu toreto kaming'ingei anyun ku lakwet nekakiluge ko ngomwa kole kaming'ingei ku lakwet nekakiluge ko kamwa kole ane koachi ane kuo Daudi angot tikyaya achi nikiune komagere ale borot eng ane eng tuguk chekyabun kenete kele kibune ng'woninwek achek tugul ku lakwet nekakiluge ko kakonyor kalyet amu kakoet kongen kamet kole kakoet lakwani yemondoi lakwet eng gaa ko kakeluge komelen kowekse kamet kolen ngonyo keng'etin ngonyo kachuchun lakwani amu kakoluge kakwa lakwani konyor kalyet eng muguleldo kole ako makoi tokolaskei lakwet kole kiaripkei ak kianyoru chego chekibunu mama amu kialipan chepkondok anan kiakoite besendo tabakere kijanaek alak chekakoekitu kole kamet tos ki siling ata chego chekinaga sikobit awekun chepkondok tugul ibwas lakwet sigindet werto nekakwoun akonyokole kamet kolech tos siling ata chego chekinaga amu laskeita kokochoige lakwet koker kole kikonyor boisiet nekararan kikonyor melekto nemie tindoi tuguk chechang kolech ngolen kotokomwochi kamet ngolyo komuchi kolech amuchi alipanun ngotko kimeche million 1 amuchi alipanun amu tindoi chepkondok mami kaming'inetabkei yotok kaming'inetabkei kemi emet nebo nyalil kimi emet nebo kaimutik ko ngemi emet nebo kaimutik ko eng kasarta age tugul konyolu kenyoru tilyandit ak Jehovah ku lakwet ne eng kasarta age tugul kitindoi tilyandit ak kamet sitobet Jehovah eng betusiekab ng'wonindo ak betusiekab nyigisindo mwaiwech rani science anan biik ng'omutik kele kit age tugul ne nyumnyum eng biik eng kasarta neui ak kasarta nekakopichit ko ibet kamang'unet kale ngouit sobet iker ile mainyoru kasit nekararan maitindoi rabisiek kokouit sobet koing'ung komakomi amitwogik nyalilda nekitindoi kakouit kole kasarta neimi biik eng kasarta age tugul kale koite kasarta nesistos kabwatutik maibwoti kiy amu kainyalil akanyoru kaimutik kamwoiwe sirutikab Jehovah kele lakwet nekakeluge kotoi konetkei kwam amitwogik nyikisen kotoi kwam kimyet kotoi koe musarek ko ngolyotab Jehovah komwoiwech kole achek chekingeyoni logoiwek chemiachen ko kikiu lagok chemengech nguno anyun kakeekitu amu kokesoman ngolyot ak koketach logoiwek chemiachen ak kekeni Jeiso ingeam anyun amitwogik chekimen chemuchi konam mugulelwekchok eng kasarta nebo nyigisindo ak betusiekab nyalilda nito nemutech kenyoru kayanet nebo iman ak kamang'unet sikobit keterter eng betusiekab tiemutik chang tiemutik cheketindoi angot ngimi koing'ung inyegei igere itindoi kalyet komuchi koimin lakweng'ung anan koimin osotiondeng'ung anan ko manung'otiondeng'ung kotibet kayanet eng taitab Jehovah imuchi konyalilin cheotupche chekikisichok eng gaa anan konyalilin sigikuk anan nyokonyalilin biikab kaniset ne eng kasarta age tugul ngometindoi kayanet komokoi ikimitu kokomwoiwech kole akatebi ku lakwa nekokiluge keboru kele anga kimuchi ketelelse eng tilyandinyo ak Jehovah eng kasarta nenyolu ketiegei Jehovah. Katar kebeberta nebo Jumatatu kot komi chi netindoi ng'olyo komuchi kotes. Okay, kebeberta nebo kwoeng kasi. Nebo kwoeng kasi komwoe akobo kesisiet. Eng betusiekab lagokab Israel ko kamang'unetab icheket ko betusiek chekibo kesisiet 126 eng kitabutab tienwogikab kalasunet
kotindoi kurgotik che ngeringen akine, tindoi kurgotik nekit 6 ako mwoe akobo kagenisiet nekigeni eng kesutik ngikol rani kou ye kamwa Eva akamwa arap Ramaru, kigeni tuguk chakikol. Makoi ikol rani akikesishe mutai. Mekole rani sukuma ako mutai ibut akitau ichop amitwogik ile ameche paam sukuma chakwakol amut. Anan ikol bandiat rani anan ko marakwek akibwat ile mutai imuchi ikesishe. Mi betut nekigeni korok igen komong eng ng'ung'unyek koibe kasarta nekoi ine. Akot ale kolik chebo bandek ngiib traktet akikol eng plantait akekol kabisa mutai ikere ile angatar wiki kotomasho korobon kotar wikishek 2. Ko eng biik alak kokitab kokol alake arawet agenge kotebe ng'ony kokeni betusiekab ropta. Tun karobon kityongon komong kurut bandek ikere lainda nekikikolda. Kokeni akine chito nekakolsei. Kiboitinik tugul cheyoe kasinatak kotindoi ripset. Kokang'alwech 126 akobo kekasit kamuktoindet eng kasarta nebo pichiindo. Kigeni kongekeni kaimutik kokamwoiwech kole ne kimnotet nekitindoi ak kamang'unet nekitindoi eng betusiek chekigenishei mising ko kasarta nekimeng'ishei eng ra. Amu kagenishenyo kotoretech rani, matoretech mutai. Kagenishenyo nekigeni Kiptaiyat ak keswek chetun kokesech ko mutai. Ko eng taitab Jehovah kokonech nitok kamang'unet kenai kele eng lagokab Israel kokiyochi Jehovah kwagutik che echen. Eng betusiek chekimite ong'atet kitoret icheket eng pichinwek ak nyalilwogik kong'ete emetab Misri komong'u koyotoksei nyanjet nebo araraita ne birir komanda lagokab Israel kobun emet neyamat ipkomong'chi olimbo ong'atet kopetyo beek kokwer Musa rwandet komong beek imong amitwogik chebo manna cheking'ete kipsengwet chekikiame karon ako meame saa sita ako meame koskoleny. Ngiam karon koyamin iam saa sita koyam kotebe moet amu kimekekonori, ngikonor komong kutik. Ko kinyoru amitwogik chebo betut eng betut kotindoi kamang'unet kele makatiandani ko Jehovah nekakonech akonech kamang'unet. King'ung'to lagokab Israel eng kasarta age tugul. Eng kingoit betut nekibo emetab Canaan kotoi kokolso. Ko kingotai kokolso kelech obwat emet nekibo ong'atet ak nyalilda nekiobunu. Nyigisindo nekiobunu eng kasarta age tugul kokonech kamang'unet kele kimi banda. Eng bandab lagokab Israel ngoit kokeskei ko kikilechin icheket ngikol amitwogik kuk rani ak keswek igen betutab kesishet. Ko ngingen betusiekab kesishet komite minutik cheng'etu eng imbar. Ko chong'et eng imbar akile ketoreti ichek chamaibatiis ak chemakol ak taritik ak tiong'ik. Nguno kimetoi mbaret kimaikese tugul, kiistoi chekaikes kong'et tuguk alake. Ak kikimetoi kimi ngot kasarta nekikimetoi mbarenik kotebi kenyisiek 7 lemami kiy nekekole sikobit komuny akine mbaret. Abwoti ale ngole komuny mbaret kokawek ng'ung'unyek komie, kowek emet nekikakebat mising kokararanit, kotun kebat kenyisiek 7 chun komong'u rututik komong kokororonitu. Nitok konetech kele kingakokes lagokab Israel eng let eng kitabutab Komong'u 34, 22 ak 26 ko kikowek nganasetab Jehovah ak hekalutab Jehovah kokoito kesutik akomwaita kongoi eng amitwogik chekitindoi chekibo mbar, logoek chekitindoi ak kiy age tugul nekikakokol kou kipsongik, mosongik, bandek ak kiy age tugul nekikakokol eng mbarenikwak ak koib ratutik koibchi Jehovah akomwochi kongoi inendet. Eng kesutik chekitindoi bichu eng oret age tugul ko kiinet icheket kele nyolu eng kasarta age tugul igenishe.
eng mbaret ni kekol sikobit kokonin kamangunet nebo kesutik chemiach ak irib mbaranato. Nito ne kokonech kamangunet eng kitabutab Amos 9:13 akoi 15, Matayo 9:37 kele kemi emoni ak ngonyuni ko achek tugul ko kikokole Jehova eng ngolyondeni. Keswot ko ngolyotab Jehova nekiketach eng mugulelwekyok. Igeni Jehova betut nebo kesisiet netun nyonei eng kasartab betunyi akokur ichek tugul chekikakas logoiwek chemiachen akotach inendet. Mangu chechang chemite kererisiek chekimuita akoi meet akotindoi kamangunet kosir meet. Eng kisoman kitabutab 11 eng Ibranik komwoe kole mi boisiek ngot Abraham chemi ng'ung'unyek cheigeni tugunet nebo kiptayat ak yatenwa nekiyote sikobit konyor kesutik chebo let akomong icheket ng'ung'unyek sikomong nemeei nemakomee kokeny akomong sobonwek chemakokose ng'wonindo. Eng betunoto keker kiptayat kele kikikenin eng kasarta nekoi ak neui. Nito nekonech kamangunet kenai kele kimi banda bikyok ak kebendoti eng kasar age tugul ko kikokol Jehova ng'olyot eng achek. Matkeutye amu achek tugul ko kesutikab Jehova. Nyone ak chepkeswet kiptayat eng kasaratak sikobit komut ichek kobun tokwek tugul chesoptos ak chemite ng'ung'unyek. Icheket chekiyan logoiwek chemiachen kong'ete ibinwek tugul. Akot kituye ak kiptayat akebe ak kiptayat komwoiwech eng maunotet kele tun kibendi eng betusiek 7. Betusiek 7 kebune eng kanaset age ak kanaset age eng emet age akoi emet age. Ko eng Sabato kemuny keit kaptisiet nebo kap Jehova ak kemung'wech. Eng achek ko kakenai kele oyie kakekiterter ko kikesutikab Jehova. Ngotoretech Jehova kokonech kamangunet kenai kele kikeswekab inendet. Kongoi. Komi chi netesei anan ata chito nebo kusoma kasi. Kongoi tagat Ramaru. Kongoi chamanikab Jehova eng kanetisiet nekakenyoru nekakomwoe ng'alek cheechen ako yekikenyisiei akobo emet nekipkochobwech Jeiso yekibendi kechopchinigei kemeny emonoto kaikeny. Kamwawech betutab kosomok kasi yotocho kora keng'alale akobo kakenishionito kele kikenisiei eng kamung'etab Sabato nebo Jehova. Yekimitei eng kamung'etab Sabato nebo Jehova kebendi kotugul kikonyi akobo betut anyun Sabato neng'etunot nekale ng'etunot betutab Sabato akobo biikab Jehova. Yekimi kebendi kong'ete Sabato age akoi Sabato age kimunyi kikenyi kaweketabkei nebo oeng nebo Jeiso. Asikebe kimuny kong'etegei Sabato age akoi Sabato age eng sabatosiek chemekesugei eng kipsengwet. Kimeche kinetkei eng kitabutab Zaburi 92 asikobit koborwech akobo ng'olyotab betutab rani nebo kakenisiet eng kamung'etab Sabato. Ko eng kebeberi kokebesio komite tuguk oeng'u chemeche kinetkei. Netai kebendi kinetigei kito nekikure kenai. Yekimunyi eng Sabato nebo Jehova kokonech nitok kenai. Kinetigei ng'olyondoni kele kenai ne. Nebo oeng ko yekimunyi eng Sabato nebo Jehova kokonech kora kibwat. Ketebege kole kibwat ne. So ko tuguk oeng, kenai ak kibwat. Ko ngebe tugul kinetkei akobo ng'olyondoni sikobit kenai ak kibwat tuguk chemokene Jehova kenai ak kibwat. Ngisoman eng kitabutab Ezekiel 20 komwoe noto kole akotaban sabatoisiek chuk sikoek kabarunet eng kwenunyo ane ak okwek
Sikobit onai ole a Jehovah kamuktaindeng'wong. Kebeberta netai ko yo munye eng sabatoishek, eng sabato nebo Jehovah, yo tabani sabato nebo Jehovah, kokonech kenai kele kakanitok ko Jehovah kamuktaindenyo. Kang'alalwech kitabunet Saburi 92 ketebege kele kimeche kesoman kele ne kebeberwek aeng'u cheiboru kitabuni. Nebo tai koboru kalasunetab Jehovah akobo boisionik cheechen chebo eunekyik. Yekimunye eng sabato kekere boisionik cheechen chebo eunekab Jehovah akenai kiy eng yoto. Ngisoman eng yuto Saburi 92 koiteni 4 kole amu kiibaiba Jehovah amu kiibaiba Jehovah eng boisieng'ung akasigei eng boisionikab eunekuk. Adet mut eche netya boisionikuk Jehovah matinyei ole bochin kabwatutikuk. Yani kaker boisionikab Jehovah akobaibaitu ne? Kale kiibaiba Jehovah. Kiibaiba ole kamwaite. Kiibaiba Jehovah boisionikab eunekuk. Ak nesirei ko akasigei eng boisionichoto. Ne nekakonin kakasetabgei yekeker boisionikab Jehovah. Kalya asikaskei akone boisionichoto. Kemwa eng kitabutab Taunet kele kei Jehovah kipsongwetisiek ak ng'ony eng betut nebo tai, betut nebo aeng, betut nebo somok akoi betut nebo lo ak betutab tisab komuny. Akimuny Jehovah kingwai kit age tugul eng koskoleny kole koek koskoleny ak karon akakoker Jehovah kole kararan kiy age tugul eng betutab tisab, betutab lo. Kale komuny anyun eng betutab tisab ko akoker boisionik tugul kole kikesunotin gei. Kale king'ep komuny, kale kotaban betutab tisab, kale koberur betutab tisab, kale amu kimuny ine. Etya kong'atech as kole obwat betut nito. Keyai boisionik eng betusiek lo ak eng betutab tisab ko sabato nebo Jehovah. Ng'olyot neo nemi yu nekinetigei rani ko manoto. Ng'olyot nekinetigei ko kangimuny ak ilosu Jehovah eng boisionik kikebaibain ko kenetkei ne nekeboibochi eng boisionichu. Ko sikenai mising ko kebendi kebeberta nebo aeng eng yoto. Kale ak kabarunet neu Eden nebo chebo iman. Ngitoromben eng kaitetab kakisoman eng kaitetab 4 ak 5 eng 92 nekamwa kole akasigei eng boisionikab eunekuk. Ko ngiwe 12 komwae kole sobei nebo imanda kou tiret. Kalen tiret anan tiret. Nitoni ko ketit neu ketitab sosik. Kale neu temenik chi ketitab sosik. Kakesoman eng kitabut nebo Kingeresa. Kale pitei kou tarakwetab Lebanon. Kaite 13 kole icheket chikikiminji kotab Jehovah koekitu eng seremushekab kotab kamuktaindenyo. Kale takoitos akot kokakoyosekitu. Kale tuonitu amu beek cheei akotunendos. Kangesoman eng kebeberta netai kokonech kiro akobo yaet. Keker tuguk chekiyai Jehovah eng kipsengwetisiek ak ng'ony. Kiyai Jehovah tiong'ik, kwai taritik, kwai ketik, kwai minutik cheterchin eng koretab asista. Ak kwaech akot akichek koki biik. Keker kwang'utikab Jehovah chekiyai tuguk chetom komuch akot chi kwai eng kasarta nebo nguno nekimite. Amakoi imuch akoi tun kowek inendet. Keker eng kebeberta nebo aeng. Yekikere minutichu ak tuguk chekikwai Jehovah yautik eng koretab asista tugul komutech kitabutab tienwogikab kalasunet komutech kebeberta kiro akobo minutik anyun kinetegei minutik asikobit kenai akobo kit neyoe Jehovah akobo achek. Ko ngep kebe minutik ko no kole sobe nebo imanda kou ketit kou tiret. Pitei kou tarakwetab Lebanon.
Icheket chekikiminji kotab Jehova koekitu eng seremushekab kotab kamuktaindenywa. Ako chutokchu kokale takoitos amu kikiminji kotab Jehova. Kotakoitos akot kokakosekitu. Tuanitu amu beek cheei akotunendos. Ameche iro eng nwokindo kityo akobo akot ketik olimbo gaa chebo cheu ketitab lamayuet. Ketitab lamayuet kochome kobitei eng olimbo oino. Ngiro eng kasarta nekemei nemami ropta, ko nginyoru lamayuet koiye logoek akot lamayuet eng kasarta nemami ropta amu mekonye ropta. Tuneni sakekchik akot eng betutab kemei amu nyoru beek chemito oinet korote beek kemboi ak bet koroboni anan ko kemei konyoru beek lamayuet akoiye logoekchik. Bendi lagok kolonye lamayuet nemito oinet amu ingen kole yuto ole kenyorchine logoek. Ko yekiker akobo ole imuchi konyorundo beek lamayuet ak ketik tugul cheibisi Jehova kokochin beek bet ak kemboi, kowekwech anyun kitabuni kole kikergei ak ketichoto tunendos. Ribe Jehova eng ortinwek cheterotin yekimitei kimunyi ak kibwoti kekere Jehova ko yetindet ako yaindenyo ako ribindenyo kiyonyegei ketichu ketitab Lebanon. Kale terakwet nebo Lebanon ko kikoi kabisa nebite nekoi akochulat ako nerei koetu amu kinyoru ropta ak asista ak kit age tugul. Ako ketit ne manunei ne ui ko ribindenyo Jehova konech akot kale tuanitu icheket chekikolchi kotab Jehova. Ngimunye eng Sabato kenai kele kikergei ak ketitab terakwet nekikikolchi kotab Jehova. Kimi kot ak keekitu eng seremutab Jehova eng ribetab Jehova yekimunye eng Sabato kikonyi kaweketab kei nebo aeng nebo Jeiso, kikonyi Sabato nenyone. Kebeberta nebo aeng amu eng yutok kokamwa kalecho kikerei eng kitabut Tisaini ak aeng kekere kebeberta nebo kenai kele kaka Jehova ko yoindet. Jehova koribech kuyoribe ketik chebo oinet. Konech makikibe ole kemei amu yekimite ribeitab Jehova. Angot ndangwan asista netya ngolimbo sang, angot ndaulungeni emet akowache kotikeni ng'ony, kingen kele tikenet nemitei komatya. Kingen kele imelech asista lakini tikitikyok komitei oritab beek angot nda nemelech asista komelech lakini makokikas asisatak amu kingen kele kitinye kamang'unetnyo kikonyishei kikonyi sarunet nebo akoi ne notok yekawek Kiptaiyat Jeiso. Kebwa nebo aeng as kele yekimite kimunye eng Sabato ko ne age nekekerei nebo aeng. Kale itorori Jehova akobo kabelisienyi eng bunik. Yekimitei kimunyi eng Sabato kinetigei akobo kabelisiet nekikobelis Jehova, nekikobelis eng bunikchik. Ngiro eng kaite 8 eng kitabut kaitak pa 92 komwae kole ako inye Jehova imi barak ako ikoigeny. Kebor Jehova komami age nekergei. Kala amu kero Jehova bunikuk amu lustos bunikuk kiyestoi yaikab yaitiet tugul. Eng yu kokeborwech Jehova ko katerterindet, keborwech Jehova ko sarunindet, keborwech Jehova ko inendet neyoe luget akobo achek. Yekimunyi eng Sabato ak yekikonyi akobo Sabato nenyone kekere Jehova ko sarunindenyo, kekere Jehova ko longenyo netektoe, kekere Jehova ko inendet nemite tai kwae luget akobo achek. Kekere Jehova
ko sarunindet. Yekiro ko sarunindet kibwat kito nekikwoiwech. Ameche kiro eng yu kale nitok ko katiaknatet kobun yaitiet. Yeking'alal akobo ng'oliotab kele mi bunikuk kelyekuk ako inye Jehova imi barak akoi ako lustos bunikuk ko ngolusyo bunik chebo Jehova ko noto katerterisiet ako sarunet eng achek. Yekimunyi ak kekere Jehova neyoindet, kekere kora Jehova ko sarunindet. Eng kitabutab nekibwote ng'atutik 5:2 ko 12 akoi 15 komwoe kole ribetab sabato itaban koye keng'atin Jehova kamuktaindeng'ung. Iboisie eng betusiek 6 ak iyai boisieng'ung tugul. Ako betutab sabato, betutab tisab ko sabato nebo Jehova. Kekas ile noto ko sabato nebo Jehova mobo chi. Ngap komwoe biik kolenin ngiit betusiek achek kong'ete kosomok kasi ak iit betusiek tisab kobekyi kosomok kasi wikit nenyone. Ko kakoek betusiek tisab ko mamuny koek sabato nenyu. Yes, makieshei ko sabato neng'ung noto. Lakini ni ko sabato nebo Jehova nekemeche kimuny. Nekale kiitaban, kiberur ak nesirei ko king'atech kole kerib nito itabanat ako berurot. Ko neng'ung'et nekende akoi kosomok kasi ko makitaban amakiberur. Koleji Yesu eng kotesetai eng somanet eng 14. Kale ameyai boisiet inye anan wering'ung anan cheptong'ung anan otwogindeng'ung netie anan otwogindeng'ung ne muren anan sigiriet anan toondeng'ung ko matkoyai boisiet kou inye. Amu meyai boisiet betunotok konyolu akichek kotebi kou inye matkoyai boisio. Kale amune eng koit 15 kale akibwat kokonech kebeberta nebo 2. Kole akibwat ile kiotwogindet eng emetab Misri. Ako kikomong'un Jehova kamuktaindeng'ung eng olotok eng keut nekim ak eng keut nechulat. King'atin anyun eng notok irib betutab sabato. Nitok ng'alale kebeberta nebo 2. Kangemwa netai kele kenai ko kenai Jehova kele ng'o. Yaindenyo, ribindenyo ak nebo 2 kebwa nebo 2 kele sarunindet. Amu yekibwat akobo sarunet nekisir lagokab Israeliek komong'une emet ab otwognatet kekere ko kikosorwech akichek nguno kemong'une otwognatet nebo tengekto ak kemong'chi sobondo nemaikesugei. Kale yekiyan Jeiso kale kele kakemong'u eng meet ak kemong'chi sobondo. Ko yekimunyi eng sabato kekere akobo sarunet nekikenyoru ak kibwoti sarunet nekikisir lagokab Israeliek akobwotwech notok sarunet nekikenyoru eng Jehova kobun Jesu Kristo eng mieindanyi. Kale kokonech nitok kosich maana ng'oliotab kamung'enyo yekimunyi kotugul. Makimunyi asikesorwech, lakini kimunyi amu kikenyoru sarunet. Kobwotwech sarunet nyo nekikenyoru. Makimunyi asikenyoru chamchinet keit barak kipsengwet. Lakini kimunyi asikeker tuguk cheechen chelelotosiek chemaikesugei Jehova ak kobotech achek yautikchi ak nesirei keng'etin kebwonchi inendet kotugul. Kero kale tienindoni ko kale nito nekibwote ng'atutik 5:12 akoi 15. Kale koborwech akobo amune nebo sabato ak sarunet nekikinyoru eng keut nekim nebo Jehova eng otwognatet eng Misri. Koborwech akobo katiaknatet nekikenyoru eng Jehova kobun Jeiso nebo tengekto. Kale boisietab kiptaiyat nebo yaet ak mising ko katiaket nekiitiach biik chekiyai yaonotok. Kale kokanyol kochich biik kolos Jehova. Yekikere akobo yaetab Jehova ak mising ko sarunet nekisir yautikchik eng kabutet, kale konyolu kochichech notok kilosu Jehova ak kochichech kilosu ak kecham inendet. Ak nesirei kecham ko yetindenyo, kecham ko yoindenyo, ak nesirei kecham
ko katyokindenyo. Ngisoman eng kaitet 10 eng kaitet kitabut kobo 92 komwoe kolen kakilena mwaita ne kararan. Kangong'alal kiboityondoni kole kakilena mwaita ne kararan tienindoni ko kimwaita ko kikile biik che special kityongon eng kasarta nekibo tai. Kikile tisik asikobit koyai boisiet nebo tisonatet. Ak kora ko kikile laitorinik asikobit koyai boisiet nebo laitornatet. Lakini kang'alalwech eng yu eng kaitet 10 kole kakilena mwaita ne kararan. Mwaita nekile tisik ak mwaita nekile laitorinik ko kamwa tienindet ra kole kakilena akine mwata. Eng oret age ko kole kakitaban akobo boisietab Jehovah. Tisik ak laitorinik koboto tienindet akine ko kakoiken orit yutok. Notok ko boisiet tisindet kito nekikure palal. Palal ko kailet nemobo kotugul. Amu kailetab kotugul kobo tisik ak laitorinik. Lakini rani ko kaboisie kiboityondoni ng'olyot nekikure palal. So kobor kole burukot nito rani. Ma mwaita na kocham kokergei ak la. Mwaita ne burukot nekakinde tisik ak laitorinik koboto biikab Jehovah komite orit yutok akichek. Kale boisie tisindet ng'olyot amu kibo Ibrahim ng'olyot nito kikure palal. Kale kailet nemobo kotugul palal. Ma tisik ak laitorinik kityo ako koboto ichek che iyoni Jehovah. Eng notok ko kakongei tienindet eng yutok konunetab kei nikito nekemakenech. Kale kakongei tienindet akine koek tiseiwot nesobei eng Kiptaiyat. Kotabanchigei kei nenyi tugul eng Jehovah. Kitabanchigei kei nenyo tugul kikochigei Jehovah. Yekile ne mwaita, yeicham kele ne mwaita, ko kaiker teleltoshekab Jehovah, kaiker kwong'utikab Jehovah, kaiker sarunet ak ibwat sarunet nekikiyochi lagokab Israeliek ak sarunet nekikinyoru eng Jeiso. Kale kokonech nito kebwonchi Jehovah yeityek koilech eng mwaita. Keeku cheilotin amu kale Jeiso ko ine neilat. Kilaitorinik ak tisik ko ki cheilotin. Ko yekile akine eng mwaita nebo tamirietab Jehovah, kale ko kakekochi gei konyi eng sobonekyok Kiptaiyat. Kale eng kitabutab Romanik 12:1 asome anyun chekitupche ale okoito borwekwok tiseiwot nesobei netilil netachakse eng Jehovah, notok boisieng'wong nenyolu. Eng kaitenyi ko 11 eng Ibranic 4 komwoe kole oiwe anyun yetakomi arorutiet nekeite kamung'enyi. Simalen chi age tugul eng kokwek matanyoru. Kang'alal eng nebo let eng yotok akobo ng'olyotab Sabato nekikonyi. Kale yekimi eng Sabato nebo nguno, kikonyi Sabato nekale ng'etunotetab Sabato akobo biikab Jehovah. Icheket chun cheite kamung'onotok kale maite tugul kamung'onotok. Ako ite cheng'ering'en kamung'onotok. Icheket cheite kamung'etab Sabato nebo Jehovah ko icheket chekikikolchi ainet nee beek bet ak kemboi. Chekikikolchi kotab Jehovah. Yetunendos akobortoi akoiye logoek ekosiek tugul. Icheket ko chekikile mwaita ako chekikongei kiile mwata. Kiile mwaita nebo tamirmiriet asikondoi tamirmirietab Jehovah ekosiek tugul. Chengomuny eng Sabato kokere akobo telelnotosiek chemeikesuigei chekikwai Jehovah kwachi biik. Chi netesei anan ko netebei. Kamwa ng'olyot agenge ara kemwa in tiret. Ko tiret eng Kalenjin ko kemwoe kele eng ketitab sosiot. Ngiwe Mombasa anan iwe lenekit ainet ikere ketit nenyigis lakini ngiker ko sosiot olimbo barak. Ko ngomwoe akobo sosiot ko ketichotok cho echen cho mi Mombasa anan komi nekit nyanja konyigisen kekure tiret. Ko kim amu ngobwa beek chenyigisen komuchi kotebi ketotok amu bendi tikitik lelo.
kone kamangunet ak ichek kenai kele anga ripset nekiribe betutab Sabato nebo Jehova kokone kamangunet konyoech amu ngiboisie kikomwa biikab science kele ngiboisie betusiek 7 eng wikit ko wikit age neirubegei imyoni konyalu itindoi betut agenge neimunyi. Mi research agenge nekikiyai eng emoni nebo America, research nekikure on blue zones eng kebeberta age tugul nemite biik cheimunyi eng betut nebo Sabato eng betutab 7 kale kenyoru bichotok koboiboen, lakini ngenyoru biik cheoe kachulyo betusiek 7 kasit ko eng wikit nenyone kotindoi bichotok miondo. Imuchi konyor miondo nebo muguleldo, imuchi konyor miondo nebo kabwatutik amu eng kasarta age tugul kabwatenwa kokikokweri boisionik koutie Jehova. Konyalu eng kasarta age tugul kenai kele ngeboisie komi betutab Sabato nebo Jehova nekikonech nebo 7. Komakouy rani kenai ngot betutab Sabato nebo Jehova amu maiwe sirutik komie kele Sabato ko betutab Jumamos, ma betutab tai nebo wikit nebo Jumatatu, Jumapili. Amu ngole betutab tai nebo Jumapili komwoe sirutik komie kole betutab tai. Ko ngiit Jumapili kong'ete Jumapili iiti 7 kobekyi Jumamos. Ko Jumamos ko kemelen sake ki kutinyo, Jumamos ko ki kutitab Kiswahili. Ko eng Bible ko mwoe kole betut netai, nebo oeng, nebo somok, nebo 7. Kongoi. Kongoi mising mchungaji. Ataje mwalimu nerube. Kongoi mising mwalimuini, kongoi Aramaru. Otes abwati ale akonu summary kityo ketes eng yu. Ko kongoi mising amu kimite betut nelen akobitu boiboiyet karon. Ngaker let kole ole kokebunu eng kotaini ko kinetigei eng kitabutab tienwogikab kalosunet ko kikinyoru somanet nekikonech kenai kele ole kisomandoi tienwogikab kalosunet, kikinyoru ole konetech kesaa kele laitoroni Jehova akokase Jehova akosoru. Kinetech kele ketien tienwogikab Jehova eng emet neto. Ong'alali eng yo konyone tiendo amu kakosomok kasi nakilen bring eng Kingeresa kolen bringing in the sheaves. Ko kanyo tiendo muguleldanyu, manget ale kitiendoi ano tienotok eng Kalenjin. Kingeresa kolen bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. Manget ale kimwoitoi ano. Ko kanyo muguleldanyu tienotok abwat amoche atien amu ketieni akekolosu Jehova amu kakinet kenai kele kale Jeiso ang'ete. Ko ngeker kole ng'ete ko ng'ete ano? Chitugul ngirue koskoling ibwoti ile ing'ete karon. Tos ng'etos chitugul karon? Mi biik alake chemang'ete. Ko akoi yekang'et kaech karonet kobitu boiboiyet. Kitindoi kamang'unet nebo karon kaech ile kaech asikobit awo boisiet, asikobit ayai ni. Ko itinye kamang'unet iwendi irue. Ko anyun kemoche kenai kamang'unet nito bo karon kele nyone mi bitunet, yani boiboiyet. Mi boiboiyet nebo Kingeresa nelen happiness. Akomite joy. Joy ko boiboiyet nemabutakse anan mawendi amu kabit kito neui. Akot ndang'wanen iboiboitu ne amu mite kamuktoinet. Ko kasom kebe kitabutab tienwogikab kalosunet kimite chechang amoche sikesir eng yu tienwogikab kalosunet 5 koitei 3, 30 koitei 5, 49 koitei 14. Amoche isir 59 koitei 16, 89 ak 2 koitei 1, 89
bokol agenge ak taman ak sogol koitet bokol agenge ak artam ak tisab ak kemeche ketilde eng yoto akebe eng ng'ang'utiet tiptem ak oeng koitil taman ak lo. Ak ko kurgotik chekimeche ketiny ko mabwoti ale kisomani tugul lakini kikwai chekimuchi ko ngomakimwa tugul ko sisoman. Kolen kitabutab tienwogikab kalasunet 5 koitet 3 kokale Jehovah ikase kutinyu karon akatetun saenyu karon akasoin. Tos ng'o nemaitetchini Jehovah saenyo karon kokaech imwochi Jehovah kamuget neimache anan ko kongoi amu tuguk chekoaun Jehovah kemboi tugul. Ko ngebe kurget nebo sosom komwoe akobo ne karon akolen karon kale koitet 5 kole tepche nerekekchik nematya ichuldos chamyetab Jehovah eng sobetab chi. Mi rirek kembout akobitu boiboiyet karon. Ekasi komwa karon, mwoe karon ngebe 59 komwoe kora karon. Mabwoti ale karon 59 koitet 16 kolen ako atyeni akobo kimnoteng'ung. Atyeni akobo rireneng'ung karon amu inye ko ki irimenyu nekoi akole amwechini eng betutab pichiindo. Ekas mwa Jehovah komwoe kounoto. Ko ngebe kora ikere ile ingyu amune ingyu kokekere kele tienwogikab kalasunet ingyu keborwech kole karonet ko kasarta neiborwech akobo kamuget nekikeni akobo katyagetab Jehovah. Kakemwa eng yo kele yani tuguk chechang ole ikere ile karonet konyone, karonet nekonech kasarta nebo chamyetab Jehovah neikesunotkei. Ne akot ngap ikere ilen imnyoni komnyoni chito kemboi ilen eche kotian itinye, itu sait ata, tos kakole ko ngiro taboiyat ngot kicham kebendi kekee chego saa 9 ngiro taboiyat nekakochor ing yun koboru kele nyone karonet. Ko ikere ile iborwech karonet nematya konyone karonet nebo anyun nemakobitu tuguchu cheng'wonen ako kiite emet nemiten tililindo nemakomi ng'wonindo. Ameche kesoman eng yu Mariko, kitabutab Mariko 16 koitet Mariko 16 koitet 1 akoi 8. Sikenyoru chepyosok alak chekibendi eng oret kokang'eten kingokakosirto Jeiso ako kakekonor koking'etyo kakamwa kele kiili biik kiptainik anan ko ki laitorinik. Kekere eng yu kele kangong'et Magdalena ak Maria ak Salome kale koking'et ngasoman kitikin yu kale kingokakosirto Sabato kakeng'alal akobo Sabato kwal Maria Magdalena ak Maria kametab Jakobo ak Salome nyamdutik sikobwa koil inendet nyokoil Jeiso eng kingen kole mite ole kakekonore. Ak eng karon ine eng betutab tai nebo wikit koit kererit konyor kokachor asista ak king'ololchigei ichek kole mildaiwech ng'o koita eng kurgetab kererit ak king'onyot meet kingoyot meet koker ko kamilda koita amu kio mising.
ako kikochut kererit koker. Kingochundato kakemelda koita. Kochut kererit koker muren kotepche eng komostab tai neilochi ngoriet nelel. Ak kikwong'yo ak kilenji ichek amu kwong'ye ocheng'e Jeiso Nasarindet nekikakikartat kakong'et makomi yu. Oker ole kikinde inendet akoba omwochi omwochi alamalyenyi ak Petro olenji kakondaenak kwo Galili okero inendet eng oloto kou yekikakemwowo akimanda sang eng kererit. Komanda sang eng kererit akomwei amu kibotonso akikwong'yo akimwochi chi kiy amu kiiyweiis. Kimamwochi chi kiy amu kiiyweiis. Akingong'et Jeiso anyun karon mising eng betutab tai nebo wikit kochunchi karon Maria Magdalena inendet kocherune Jeiso oik 7. Ikere eng yu kitestai ile kaba akot Maria ipkolen koil Jeiso. Ako yekachunda kokakemelda koita ako kiba orit ako kikwong'yo kakong'et Jeiso. Konech eng yu karonetab kole karonet kakong'et Jeiso karon ako kipkonyor kakemelda koita koba orit koker kokimitei chito age nekekere kele eng yoto kenae kele ki malaikayat nekimwochi kolecho ba akokomwochi alak malaik kelechi kakong'et kakondoitoeno ako ki baadaye kimuchi kinyor ako kikinai kele kikakong'et Jeiso. Kokonech karonet nebo boiboiyet amu eng yu kakong'et Jeiso ikere ile kakokochi alak malaik konai kole akot eng yu ngondame kong'et. Kokonech kamuget kele akot achek akot ndakiruitosi eng betutab rani anan ko tupchoshekchok chekikoruiyo kong'etos amu mitei ng'etiet nenyone nemi boiboiyet. Ako boiboiyonoto komelen chitugul nenyoru boiboiyet kong'ete kobate imite ak Jeiso kokiilewen. Ko ikere ile kingomwa Daudi eng Zaburi 23 komwoe kole akot ndabune atebwetab urwetab meet komaiwei yoityo amu imi koboto. Ikere ile akot ndebune atebwetab urwetab meet komabwoti ale itindoi muguleldo neikosigei, lakini ikosigei ngoitindoi Jeiso inget ile akot ndabune yu komaiwei yoityo amu imi koboto. Mi boiboiyet, mi karonet nenyone ne noto kikeni amu kikwo Jeiso akoweksei. Ko ngeker eng yu ikere ile kitabutab Tesalonike 4 koitet 13 akoi 18. Ko akwai kityo kitikin kole ako makimache anyun chekitupche koeku chemongen akobo icheket cherutos kele maorokenso kou biik alak chematinye kamang'unet. Ng'alale yu kele ara anyun biikchok chekikoruiyo chekikibek akomi kererit kosokolya kong'alalwech eng yoto kole amu kiyani kele kime Jeiso akong'et kokeny. Kounoto anyun eng icheket cheruitos eng Jeiso imutu Jehovah koboto inendet amu kimwowok ni eng ng'oliotab Kiptayat kele ichek chekisoptosi cheking'etunotin akoi nyonunetab Kiptayat komakoi kindoe ichek chekikoruiyo amu chorugei Kiptayat inendet eng kipsengwet koboto
tugunet neo ak kutitab malakayat neo ak kiriagetab Jehovah ak kingetos chekibe en Kristo ak achek anyun chekisoptosi chekiketunotin kekanapech koboto ichek en bolet ketuye ak Kiptayat en soet. Ko igere amu betusiek chechang keng'ololdosi kelen tupchosiekchok chekakele mi ak Jeiso tobenech achicha tupchosiekchok kakile bitos ruitos eng ichek chekilewen Jehovah chekilewen Jeiso koek kamuktaindenwa koruitos eng kererit ako betut nenyone Jeiso kakikur kiriaget king'eti icheket ko king'eti icheket akosip kotuiyo koba bolik ama ang achek chekisoptosi kerube kebendi ngo ketinye Jeiso eng sobonwekchok. Ko kutit agenge nekikurech kekonech ketindoi kasarta eng yu kelewen Kiptayat amu makinget kele betut ngoro neiwendi irwenye, betut ngoro neweksei Jeiso. Tos ibote chekikoruiyo anan ibote chetokosoptos. Eng kanotok ketindoi kamuget alake ketindoi kabuset amu kakikonech kasarta ne nguno asikobit inyoru boiboiyet nenyone eng karon kokait Jeiso kakikur iriaget ko icheket chekitindoi Jeiso kong'etos ko chematinye Jeiso ko korirek eng icheket amu koruitos kere Jeiso man kibne chitugul lakini kowekse icheket ko betut age kinetigei eng yotok kele lion biik chekakobek tos kere Jeiso tugul anan tos bendi kipsengwet tugul anan kakenai kele ruitos mamite chi komatwany kotakeberbergei tupchosiekchok kele kakwo kipsengwet mite chito korwei ngaiwendi karon koskoleny irue tos inget tuguk cheyookse irue mabwoti irue akoi kityo karon ing'et ile kakawech wei manabut ale koititoito ano kemboi kokoiru koruitos amu menoe bichotok kole kiruiyo uyo nekikoru kenyit nekinye ak nekorue amut kokergei kaikai kekur iriaget keng'etosi ko eng yotok ko tupchosiekchok kabit keng'ololchigei kele kakilya kimwoe ne eng meetab chekikobek anan kimwoe ne asikobit kenyoru boiboiyet eng karon kokobate kenai kele mitei kamuget eng karon amu kikong'et Jeiso mi kamuget inendet kokonech kele kituitosi ak Jeiso kimne ko ongikilgei tupchosiekchok ongenai Jeiso komie ongeng'alale Jeiso komie konyi mugulelwokikchok ongemwaite amu nyone makoloo betut ko atukchini yotok sikoteb anan koteshi mwalimuinik alake asikewong'u eng yotok. Tos mi chi nemeche koteshi ng'olyo? Ko ngomamite ng'olyo ko betut kami tiendo nakemwa nekobo bringing in the sheep. Ko tom kekas mising eng Kalenjin lakini cham kotieni biik chebo Kalenjin eng Kiswahili kalen wenye mafuno. Wenye mafuno tutashangilia wenye mafuno tutashangilia wenye mafuno twapanda mwangani na kwenye kivuli. Kasiano ne chamanekab Jehovah nginet keker akobo wikini ko sabato nebo let nebo kwataini. Ngeker akiro let olin kanetishet neo kinetkei kokesut tiendo kakonelelian tebutiet neo akobo achek. Kelenjigei yekibwone taitab Jehova kebwone keibune.
Yekikesuke atindiotap ing'ony, yekikesuke atindiotap emoni ak keyai emet kolelit, ko yebendi taitab Jehova ko ki biik cheine. Tos kakeu katerterik ko kikiterter inendet, tos kikimeny koboto Jehova ak kikitebi eng kamisutikchik akoi betut neweksei. Eng kotai nekokinetkei tuguk cheechen, koikas kele kakaa akot sautikyok, kitabutab tienwogikab kalosunet ko kiakase ko kit neuo ng'olole kit age nematinyegei akot ak kayoketabkei nebo Jeiso, anan matinyegei akot ak tuguk che ingele kikinetkei kitabushek chechang, kinetkei gospel books kong'etegei Matayo akobo oli, lakini ngelen kebe olimbo arorutiet noos kekere kuo kang'alale tuguk cheuen chemakimuchi kikuye. Lakini eng toretetab tabetetab Jehova ko kokiker kele kakang'alale bukuit eng arorutiet noos ko ng'alale akobo serunet nekinyoru eng arorutiet nelel. Kaka ng'alale akobo serunenyo kero kale kase Jehova sautikyok kosaru. Kingong'alali kiboitionde nekikure Daudi kong'alalchi biikab Jehova kole meimakei amebirtekei sa Jehova amu kase sautikuk akosaru. Nyone manwa cheunyi itu kot kotoretin kole imite eng betushekuk chebo nyalilda. Kale ikany Jehova eng betutab rani. Yekikase akibwoti akobo kanetetabkei nebo kwotai tugul kole angikany Jehova ako eng kakenisiet nebo tamirmiriet, makakenisiet nebo borto. Amu yekikanyi tugukab emoni kikanye borto. Lakini kakenisiet nekalechech angikany Jehova ko angikany eng tamirmiriet akeker tuguk cheechen chekoinetech Jehova eng kwotaini yekibendi kwotait nerubei ngoberurok Jehova. Kongoi mising, kongoi amu kanetisiet nekabo rani. Ko amache atachak tugul kora eng wikit nenyone ketou kitabut eng kwota nekibendi arawek somok kinetigei kitabu lesson nenyone kinetigei akobo luget neo. Luget neo kemoche kenai kitoune eng betut nebo wikit nenyone luget neking'et lugoshek tugul. Kotokotin eng yotok kenetkei kibagenge. Ko lesson nekakitar eng rani abwoti ale mitei recording tugul eng YouTube. Omuchi ngobwa rani ko betung'ung rani neitoune, imuchi iwe YouTube ibinyoru lessons kora kwota chekikesirtoe chekibo kenyit nekosirtoi, iweksei ibinyoru chotok tugul. Ko ing betut iwendi eng oret ikose anan iumite ak tilyonutik koker ole ongeker, ongekas, ongebit ko sikobit koek no kakilen onginet kikenishe eng tamirmiriet ko sikobit kinetegei yotok. Ko kongoi mising. Amache kesa tugul asikebeshe eng borto akotebi tamirmiriet kobotech akoi betut nekakituye kokeny ongesa. Itorori kaineng'ung Jehova amu imie. Kongoi eng somanet nekakenyoru. Kongoi eng kimnateng'ung, kongoi eng kalyeng'ung. Amu kokinetkei kitabutab Zaburi Jehova, koinetech akotoi kinetigei. Ko kongoi Kimtaiyat amu kiy age tugul koyookse amu makeng'ung. Kindoi taing'ung tupchoshekchok tugul chekose tugonik Jehova, cheipchini, cheiyoptoi ko tugul Jehova ko kiboitinikuk chemwoitoi asikobit kokas age tugul matkobit nelen makas. Ko kongoi amu kamuget nekikonech keboishe chomboinikab technology. Kongoi amu yebendi koyoktoi. Kongoi Jehova akot eng wikini tugul kesome irikchi age tugul Kiptaiyat. Ikochi kamuget, ikochi boiboiyet ne notok kakenai kele mi boiboiyet nenyone eng karon ko sikinetegei. Ako ndakibune tebuetab urwetab meet ko makeiwei yoityo amu kingen kele Jeiso konyone ako yekur iriaket kenyoru kamuget akiterter ketien tiendab Musa ak arwet kele kongoi Jehova nekikikenin eng betusiek chechang. Kongoi Jehova nekikonech kamuget amu kakiterter aketuye kibagenge. Ko noto Jehova nekakinde eunek kiy age tugul asikobit koek makeng'ung neyookse eng sobonwekchok. Akot eng betut kisome kora anget ale wendi eng oret. Akot eng yekimite eng betutab rani komite snow asikobit koit eng banda newendi. Kongoi Jehova akot tugul kakinde makeng'ung kwa
kainetab Jesu ne Etindenyo. Amen. Amen.